U današnjem videu pokazat ćemo vam odlične trikove za editovanje u CapCut programu. Bez obzira da li ste početnik ili već iskusni u ovom polju, ovi trikovi će unaprediti vaše veštine i učiniti vaše videoklipove još atraktivnijim. Dobrodošli kod e-savjetnika. Mi smo izabrali ovih 5 odličnih trikova za video editovanje u CapCut programu, a vi nam naravno pišite u komentarima ukoliko imate vaše omiljene trikove. Da ne dužimo puno, krećemo odmah. Prvi trik na redu je tekst iza subjekta. Ovaj trik je vrlo jednostavan, a prilično zanimljiv. Sve što treba da uradite jeste da izaberete klip, taj isti klip kopirate, postavite oba klipa jedan pored drugog, znači nemojte jedan iznad drugog, nego jedan pored drugog. Kliknete na prvi klip, znači na original. Izaberete opciju ubacivanja teksta. Napišete naravno šta želite. Izaberete veličinu i font, kao i animaciju. Ukoliko želite naravno da ubacite animaciju, mi ćemo ubaciti. Gledajte da traje bar jedno 3 do 4 sekunde. Sad, kada ste to sve završili, izaberite tekst i original klip ispod njega. Pritom kliknite desni klik i izaberite opciju Compound Clip. Tako da praktično spojite tekst i taj klip u jedan. Nakon toga izaberite ovu drugu kopiju klipa i prebacite je iznad ovog klipa, iznad originalnog klipa. Neka kopija klipa bude označena. Nakon toga idite desno gore na opciju Cutout i naravno izaberite Auto Cutout. I kao što vidite, rezultat je tu. Prosto i jednostavno. Drugi trik na našoj listi je Speed Ramp. Od svih sličnih programa za video editovanje u CapCutu je najjednostavnije uraditi Speed Ramp. Procedura je sljedeća. Izaberite željeni klip ili više klipova. Idite gore desno na opciju Speed, prebacite u drugi tab krivulje ili ti Curve i naravno izaberite neku od ponuđenih opcija ili sami napravite na ovu prvu opciju Customized ili ti prilagodi. Naravno treba će vam nekoliko pokušaja dok ne dobijete željeni rezultat. Sve što treba da uradite kada to završite da dodate i neku tranziciju i imat ćete zaista sjajan klip. Ovo je definitivno najjednostavniji način kako da uradite Speed Ramp u nekom programu za editovanje. Stižemo i do trika broj 3, odnosno tracking. Cilj ovdje je naravno da tekst ili logo prati objekat, odnosno bilo koji objekat koji vi želite da pratite. Vrlo je jednostavno kako to da izvedemo. Sve što treba da uradimo je da ubacimo klip na vremensku liniju, da izaberemo tekst ili željeni objekat, odnosno stiker u ovom slučaju, stavimo ga iznad željenog klipa, odemo sa desne strane na opciju Tracking, izaberemo opciju Tracking i isključimo dole ove dve opcije, Scale i Distance, i naravno postavimo u kojoj poziciji želimo da nam u ovom slučaju stiker stoji i kliknemo opciju Start. Kada sve to završimo, ovo je rezultat koji smo dobili. Kao što vidite, vrlo jednostavno i vrlo efektno. Četvrti trik po redu je Keyframe. Sve što treba da uradite je da ubacite željeni klip na vremensku liniju. Nakon toga pređite sa desne strane gdje već stoji otvoren prozor sa efektima i vidjet ćete skroz uz desnu ivicu malu ikonicu u obliku dijamanta. Naravno, sada pregledajte klip i vidite šta želite da animirate. Evo u ovom slučaju mi ćemo zoomirati, znači dođete do željenog momenta kada želite da primenite efekat, pritisnite ikonicu da biste dodali keyframe, kao što vidite pojavio se ovdje. Nakon toga pustite klip da ide još neko vreme i ponovo pritisnite kad želite da se efekat završi. Nakon toga sve što treba da uradite je da uzmete i pozicionirate klip onako kako želite. U ovom slučaju mi ćemo da zoomiramo i to izgleda ovako. Kada se vratite, pustite klip i kao što vidite automatski se zoomira.
Kao što vidite, vrlo lako i jednostavno smo došli do ovog efekta. Stigli smo i do broja 5 na našoj listi, a to je ubacivanje latova. Naravno i u ovom programu, kao i svim ostalim programima za video editovanje, možete da koristite i ubacujete vaše latove. Šta je lat? Lat je u suštini filter koji stavljate na vaš video snimak kako biste promenili boje i izgled vaših videoklipova. Sve što treba da uradite je da sa leve strane kliknete na Adjustment, pa onda u levoj koloni izaberete lat i kliknete na ikonicu Import. Naravno, nakon toga ubacite željene latove koje ste prethodno preuzeli sa interneta i naravno od tog trenutka ćete nadalje moći da koristite ove latove u CapCut programu. Važno je da napomenemo da možete podešavati intenzitet lata, ali svakako zapamtite da lat nije magičan, jer obično pored njega još uvek morate malo da podesite boje, a to će sve zavisiti od izgleda vašeg originalnog snimka. I to bi bilo to. 5 korisnih trikova za editovanje u CapCutu. Vi nam naravno pišite vaše komentare i pitanja ispod. Naravno, kao što smo i rekli, ako imate vaše savete, također i njih ostavite ispod da pomognemo kome god ovo zatreba. A vi naravno lajkujte ovaj video i do sljedećeg klipa ostanite uz vašeg e-savjetnika.